Assalomu alaykum do'stoni aziz. Masalai 4/2024 deydi. Guftoshda sekунде ABC داره. AB خردی AC و خردی BC میباشد. مرکز در دوره درون کشیده شده I و دوره درون کشیده شده اومگا میشد. اکنون نقطه X را در طرف BC انتخاب میکنیم و خطی راستی XX شتریخ را میگذاریم که پاراللی AC باشه با دوره اومگا دوره درون کشیده شده رسانده باشه. رنگ همین نقطه Y میگیریم در طرف همین خطی راستی BC ده خطی راست میگذاریم که با طرف AB پارالل باشه و با رسانده باشه با دوره درون کشیده شده. اکنون I رو دوام تیم در نقطه P میزنه. نقطه P باشه این نقطه در دوره بیرون کشیده شده سکونجه ABC باشه. K و L خطای میانجوی سکونجه طرف های سکونجه می باشد که در طرف CA جایگیر است و L در طرف AB. اکنون ثبوت کردن در کار که کنجی KIL جمع YPX برابر به 180 گرادوس. دوستان عزیز پیش حل این مسئله بیاین یک دو چیز خیلی در چرنوی که در یک جای آزاد میفهمونم. مثلا ما یک دوره داریم در درونی پارالگرام باشه. اگر اینجا ما خلاصه میبریم که این پارالگرام ما چیه؟ رومب است. با کدام خاطر؟ با خاطری که مثلا طرف ای طرف A باشه، طرف هم A باشه، طرف B باشه، طرف B. اگر خطی A راسته بگذاریم که مرکز بگذاره یعنی که دیاگونال یک کنج alfa میشه، یک کنج هم alfa. اینش باشه beta، اینش باشه beta. دو سکنجه برابر شد. یعنی طرف مقابلی alfa برابر با طرف مقابلی کنج alfa در سکنجه دیگری. یعنی که برابر beta شد. یکم چیز. انا دیم چیزی که من میخواستم شما را بگم مقصد مثلا دیاگونال را بگذاریم. دیاگونال پرپندیکولار میشوند و همدیگر را به قسم برابر میبرند. این طرف برابر با این طرف. این دیم چیزی که برای ما در کار میشه. سوم چیز 4 نقطه در یک دوره چی معنی داره؟ 4 نقطه در یک دوره معنیش همین که سومه کنجی مقابل برابر به 180. باز یک چیزی دیگه برای ما در کار میشه همینه که مثلا دوره داریم در داخلش اگر سکنجه باشه، اگر به یگان قلعه سکنجه رسانده گذارنیم یک کنج سکنجه برابر به این طرف. همه یوره اثباتشون در ویدیو دیگر اثبات کردگی. اکنون دوستان عزیز چیکار میکنیم؟ بیاین نقطه بروشی X شتریخ قط Y شتریخ اگون A شتریخ گیریم.
ай гуфтаҳои боло барое ки a x штрих x a y штрих ромбай барое ки x x штрих параллел буд ба y a штрих a бо a x штрих параллели y штрих y буд барои ҳамин ромб мешавад. ромб яъне ки ai боз баробар ба ai a штрих мешавад. барое ки диагоналҳоро пайваст кунем диагоналҳои ромб якдигарро ба қисме баробар мекунанд. акнун дӯстони азиз исбот мекунем ки bp баробар ба pc. чӣ хел исбот кардан мумкин? масалан кунҷи PAB-ро агар алфа гирем, кунҷи CAP-рам алфа мешавад. ай кунҷо баробар алфа алфа баробар ба CBP боз баробар ба PCB. барои чӣ? барое ки масалан дар давраҳо 4 нуқта дар як давра бошад, вақте ки хат гузаронда мешавад диагонал кунҷ баробари кунҷа, яъне ки дар як камон мехобанд. кунҷҳои дар як сегмент ё камон хобанда. акнун дӯстони азиз мо исбот кардем ки ин кунҷ алфа, ин кунҷам алфа бо ин тараф баробари ин тараф шуд. акнун боз мо медонем ки кунҷи x a штрих a-рам баробар ба кунҷи y a штрих a. барои чӣ? барое ки ин кунҷ алфа бошад, ин тараф параллел хати ay штрих параллели x штрих a, барои ҳамин ҷам алфа мешавад, и углам алфа. ва и угл бошад 180 дари алфа. яънешон бошад 180 дари алфа. аз ҷо бармеояд ки bx a штрих p дар як давраанд, барое ки кунҷои муқобилшон 180 градус баробар боз c y a штрих p-рам циклик барое ки кунҷои муқобилшон 180 градус. акнун дӯстони азиз ай ҷам чӣ фаҳмидем? кунҷи x b a штрих баробар ба кунҷи a штрих b c. барои чӣ? барое ки p a штрих x b дар як давраанд. p b x a штрих циклик. x a штрих b a штрих c. барое ки x a штрих x b дар як давраанд. x b x a штрих циклик. x a штрих b 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 a штрих циклик. x a
x b eşittir. Ya burada ما گفتیم که چهار نقطه در یک دوران. اکنون گفتیم که مثلا تصویر کنیم ب x b. اگر که این چهار نقطه در یک دوره باشن یکیش برابر یکیشه، برای که یکیش برابر یکیشه، برای که در یک سگمنت میخوام. همین طور کنج y p اشتریخ برابر با کنج اشتریخ س b. اکنون دوستان عزیز باید که ما اثبات میکردیم سومه کنجهای KIL جمع کنج X به Y برابر 180. اکنون اینجا برابر شد KIL جمع X به Y برای ما را کنج BC اشتریخ جمع کنج C B اشتریخ شد. دوستان عزیز این سه کنجی یک سکنجه میشه برای 180 شدن. اکنون KIL اثبات کردن در کورگی کنج KIL برابر با کنج C اشتریخ B. اگر همه چیز طوری باشه так да سومه سکنج برابر سومه کنج سکنجه برابر 180 میشه، مثلا حل میشه. اکنون چه اثبات میکنیم اینا؟ یه چیز آسان. خیلی که میانه جایی میشه، میانه جایی سکنجه. با ما اثبات کردیم که I برابر با I اشتریخ. اینجا معلوم میشه دو سکنجه با هم دیگر مانند شدن، یعنی که کنج KI برابر شد با کنج C اشتریخ I. همین طریق برای سکنجه طرف دیگرش L B. اکنون L I A برابر با B اشتریخ A، یعنی که ما اثبات کردیم که کنج KIL برابر با کنج B اشتریخ C، یعنی که سومه سکنج شد. سومه کنج سکنج برابر 180. خیلی اثبات شد. یک خط پارالل میگذارونیم، مثلا این الفا باشه، اینجا الفا میشه، این بیتا باشه، بیتا باشه، خطی راست.
гамма алфа ҷамъи бета ҷамъи гамма баробари 180. дӯстони азиз, мо чӣ кор кардем? мо гирифтем, расма кашидем, хатти рости айро дом додем дар нуқтаи PZ ва x параллел гузаронидем, y параллел дар ҳамин нуқта, масалан a' зад. Акнун гуфтем ки барое ки и a' y' параллели x a бо хатти дигар ба ин хат параллеланд, дар дарунашон давра кашида шуда г, значит ё ромбанд. исбот кардем дар аввал. баъд исбот кардем ки ai баробари a', инҷа маълум мешавад ки кунҷ ба кунҷ ҳамин хат. ягон савол дошта бошед дар комментария нависед. Ташаккур барои тамошоятон. Саломат бошед ва лайк, комментария фаромӯш накунед.